Uteti makanitha-ini waya kuhuka kaimana thutha wa makanitha mamwe guku bururi-ini gukinyukia ikinya ria kugiria ateti kuhuraga uteti kuo, makiuga kanitha ni handu hatheru no ti gitumiro kia irumi no cogeri wa rumena. Wa muthikabu munene wa kanitha wa Anglican Jackson Ole Sapit kuheana mukaana gutire muteti uri heagwo kanya kuhura uteti kanitha-ini wa Anglican, Kanju ya athikabu a kanitha wa Gatoreki ni maiyukitie ikinya otariri na kunyita undu uyu mbaru. No special consideration should be made for him or her to propagate his or her political agenda, nor address the congregation in places of worship. Handu wa kwaria uria mangicokaniriria andu maragia maundu ma gutigithukania andu na kurehe bara na kuhura aria angi matarenda. Kanju ino yugite kanitha wa Gatoreki ndugucoka kuhe kanya ateti hindi ya magongona mao, makiruta mukaana kuri muhunjia uria kwagarara uge uyu egukorwo akioerwo ikinya otariri rigitacukio ni Kanju ya makanitha ya NCCK. Tutingienda ati o kiumia ugakoragwo bara kanitha ino ingi ateti mena wiathi mathie kiharo kia mubira mambe giathi kiao hau na maria maundu maria mothe mekwaria hau. Every bishop has a jurisdiction over his priests, has a jurisdiction over his churches, and so our mosques, they have their own jurisdiction. It is upon them to understand and take the necessary measures. Itua riri ni riyukitio no ritu magongona-ini thutha wa mutongoria wa ODM Raila Odinga, gavana wa Kiambu James Nyoro gatagati ga ateti angi aria megwikinyitie igongona-ini ria mathiko mwena wa Limuru kwaga kuheo kanya ga kwaria ni kanitha wa PCEA. Mimi naunga mkono sana agizo ya maaskofu ambao wanasema tusiingize siasa ndani ya kanisa. Tukiingia kwa kanisa, siasa yetu, tofauti yetu ya kisiasa tunawacha nje. Tukitoka nje tunabeba tena. Rere riuma rita ria keri ria Raila Odinga gwikora akiumwo kanya thutha wake na atongoria angi kumwo kanya ga kwaria igongona-ini ria gukunurwo kwa muthikabu wa kanitha wa Anglican mwena wa Butere kaunti-ini ya Kameme, riria riekinyitio ni Musalia Mudavadi wa ANC, Moses Wetangula wa Ford Kenya, gavana wa Kitui Charity Ngilu gatagati ga ateti angi. Wengine wanaita wengine ati wengine waganga. Sasa kutojua Kiswahili, manake kuna tofauti kubwa. Kuna mrogi, kuna mchawi na kuna mganga. Sasa mganga ni yule mtu ambaye anatibu watu kwa ile dawa ya kienyeji. Thutha wa kuruta uteti kanitha-ini, Kanju ya athikabu a Gatoreki ni yurite mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto maiguithanie na manine njatukano iria riho gatagati kao makiuga ni ugwati kuri urumwe wa bururi. As church leaders, we are ready to step in and mediate a working arrangement between the two leaders that our country badly needs as provided by the Constitution. Oho ni mareganite na rithugunda o riothe ria gucenjia muthenya wa githurano kia mwaka ukite na thirikari igacirithie ugitiri kaunti-ini ya Laikipia. Uguo ithue ni turenda ati mabishop mothe na makanitha mothe ni tuguthie tukimaragiria, tutikomoera ruthanju kana thiari, no ni tukumariria to ni tui ati Ngai ni ethiini wao na ni ekumariria nigetha moi ikinya riu. Ngiribotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wanjiku.